uthi ufuna kubatshela kuthini laba beta incingo ka ufuna ubatshela ukuthi angikufuni nakupho kufakelwa message lengawadi mina ngifuna mina kungene message yemali hayi yonke le kancane kancane sihamba ngiyobuta kumuntu kuthi kuthini lo angifuni lokho wena uyungakhona lokwafunza lama message angikwadi angiyanga esikolweni ngalusathi inkomo ungibona ngiphethe na induku yami ngathi ngenkomo mina ngiyathi lento esikole ayathini lama message bakutshele yini laba abakufunzelako ukuthi bathini ongela manje ngana njingena nayangena nje nyalo imessage angiyathi mina izinto sengathi la umntwana ngibukele umntwana ngicela nje bayekele baka MTN lokho nje labantu laba lethu le nombolo yami abayiyeke hayi kabi kuthi ngilwa nabo akungene inombolo lesho ngemali ngaleli ke laba ke bangitshela ukuthi sengikhulile kodwa lokukhula kwami kude le mali abanginika yona ukuthi ngoba sowukhulile nayo imali emkhulu bebathi ukhule kanjani mkhulu bebathi phela iminyaka yami yabona lo yini bathi birthday lokho bathi yini ke mkhulu bathi birthday kwathi letinto leti angikwadi batshela wena batshela mina ngifunzelwa ngulo muntu uyangitshela lo muntu kepha imali kude abayifaki kude nanesipho saleli khekhe ukuthi nalo likhekhe hambonene abantu bakho kude kungena imessage nje imessage nje ayifiti na kungisita ngani cha siyeva mkhulu sikhuluma namkhulu bani ngumkhulu uDlamini kupha phasi Dlamini emgengqemeni siyabonga phethwe ngizolo